Meghalaya State Pollution Control Board hakasni palai kalahir le audit ya kacing permit tedam juki karkhana ki badan ha industrial estate bernihat haba pin paw ya kacing dan kam badai bandon no ada kasnat rekam la jong ha bernihat kenang banyo telakam ya ki karkhana bakin board rinti ya ki an ki kendon permit japo ke MSPCB kalale igani ka audit halot ka hukum balapin mi daw commissioner and secretary katnat forest and environment kabalong katkum kacing betha ajong menteri rangba kejela kondat ke sangma hadin gajing lang bat ki he officer katnat minta katayo kadi ka hukum kalamiru hadin gajing mi khubor ya gajing yo ajing ithu kasar bernihat kum kasar berjabo tam kal air ha ka perthai ka sarkar kala ai por nyusngi ya ka MPSCB bakan IT ya ka kaipot ke MSPCB hapo kajing lam khamad member secretary Dr. GH Chermang MFS but ba Sware scientist but ki environmental engineer kriher jurib ya ki pratli ki karkhana ki bachpin mi bha ya tadam jabo hne ga sni palai ban pindap ya kajing le audit halor kajing pin mi tadam kini ki karkhana hadin kini kajing le audit ya kajing pin mi tadam ke MSPCB kan sa jurib ru si ya kajing pintu ya ka jabo ba mi ne kini ki karkhana shakiwa ha kini ki sni banwan hashwa bakan IT ya ka kaipot shaka sarkar berlihat ini kedai haka kawai ni kajing jurib dan monitor jong office jongi kumba pilih hagi news press media ba government kalau serius bahaya gini ka isu jong berlihat khamtam hadin malapa ba berlihat kedai ka ba jabo tam nagal dengal air haka pertai borok kawai jaga sarkar kala simkia ban langba ko order bagi yo receive langba commissioner secretary ba haka kat ring banai maj la ai por la ai ka direction ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ban conduct ya industrial audit ka babut air polluting industrial audit te ngini kaleng jongi ngi dan lupa ya ka task force bangila form additional lupa kala dan menta kumba sistem ya ka jimut jaga di task force ka babut ladang ida ni complain ki barit baria ki one man officer balaban handle kum kini ki issue ki balong major ki balong malwe mla super control ni pha pe jaka task force kumbai ni ki task force kita dulu ni ka combine lang bat scientific branch engineering branch bat mga secretary kumbai ki dal kibadan hospital kita kibadan sate sejero kulit bala ya ka simdim monitoring te kapor ka baay ngi kalong ka palangkot apo news ngi atay wala ka taru marsinyo ay order mo taga singi lasdan apo news ngi di sasabi di order tatung di kuat dengan sarkar lada pi pet hagi kubor bami menta laba kajing singkia jong sarkar kali ko assembly bat kumjuru kajing singkia jong office jongi ngila persang ban ya wat kilati ban pendur ay gani katak lani ka paong ba most polluted in the world ngila persang ban ya krelang berki counterpart dengan ko asam takumbalong do rang ba badan buram jengi ba wala dep tho su menteri rang ba jong ka asam ngila bani ngalai mengini alai ngalai apa press baka ni ka state pollution control board of Assam ru kila sedang ban sim kum kini kesin jam ban sim lengi yengi kapde su kesin ka patang kong ada pipai he press ni he record jengi negi por ni yai monitor ye ni kapde su mata bak si bagaimana ni kapde su to kumbati men ni dangshan apa assembly ni ke news bangla dep khang rupa nyu tri ki industries ki bawa lead dan ki babat khen ki kendon ai kat kum ga ai juga era ta hadeng ka tu kat kum girul naman ngila pan ai direction ngila pan khang Henry ondo ki bedu kila comply le ni kila pendeplut ye ke ai ka ba ka office ka kwa ni ha ban ni dia ini proses ko long dynamic haba ki duna ki bakala ni ai direction ni khang anda kila dia ki beli sementara ngai ban ke liang ka sisiliang mo sitai ko asam kila sedang including tiba ke bangele jointly ninyo ga resolve ka bamia mar bale le dingile tang mangi le tang maki nginum po sai ma la ban khang le ti ga air ni ga jing jabo ka to gura le ta le si hakini ga jing je tre lang ti la ban yo ban thia to so ga ba ya hakini ga jing baro ai gidan ko ma phat li gi air polluting baro khai na dam dan ku air polluting ne bu air pollution control ni PCD pollution control device ngidum sya edu tang ban lir ba lada dam makanaro teng benjing thut ngi pha khang ngi pha pen bechwa anda lada repair ni pen bech taki saya be bat kali kemudian kata jingli re banam dan pungta tumla ada ke jige yang ni kalong ba takun feedback bagi yo ni industries
nama kabai tring haban tre di suko ban yo ai kata common platform solution no katum ke jing sngap jong i ke jing e jong i khang kalam ke jing e jong i ke power yong ba ka electricity le ka bai le kala rem than da teng teng ban yo save le di ki kumle di kita ki kita ki but ke abadan mengi ki pendan kam yo tu PCD le dio pollution control tang le se tang dalam phet mengi sipang mulai off kumbe phi na ka kapalan karon tedam phi let's see sipang le thai switch kata ka dei ya tengah try le da ki yo ayo ko power ka ba biang le ka ba kam lo sustainable let's say ka nong do kumbai kata ka de ka phi feedback Pues se puede más hacer.